I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Turf Wars na Mineplexu. Ajde, ja sam uzeo ovaj kit sa strelama da gađamo, čekaj, ajmo ovako. Jasno. Ajmo ovako i ovdje još jedan. Ovako i ovdje ovako. I da možemo ovako kao da gađamo. Čekaj. Još malo. Da, kako nam ruše. Opa, evo ga. Opa. Ne. Uhvatio sam ga. Nisam ga ne vidio. Hvala. Tek da ga nađem. Nešto. Nema ga. Čekaj. Da gađemo na ga. Fuck. Ovu mapu mrzim. U Turf Warsu. Čekaj. Sada. Snimamo lika. Izvijete. Čekaj. Gdje su ovi likovi? Jaj, šta sam promašio? Jaj. Sada si ćemo vidjeti dole. Čekaj, bil taj. Znači, ovdje ćemo ovako. Budi. Lajno, trse nas. Ja sam kilo. Damn, nice. Mene da i gađaš. Ti si nesrećnik. Gdje mu ubi? Ajde da završimo. Čekaj, gdje je ovaj? Dobro. What the fuck? Kako me pogodio ovaj lik? Ima jedan protivnički gore, ja mislim da je... Nije. Ajde, idem ja ovo. Opa, evo ga lik. Evo da napravimo zidić. Tako. No kako mi ovaj lik ruši, ne bi trebalo da može. Ajde, vidio sam lika gore, čekaj. Fuck. Kako da će problem? Čekaj, idem ovako. Kako sam se poznao? Nisam ne povolio da me vidio lik. Čekaj.
Da li ubili jesu? Kakav kill. Ja mislim da ćemo... Opa, mene gađaš, a? Kakav kill. Ajde, ja idem malo naprijed. Opa. Joj, šta sam promašao? Oh, fuck. Beži. A pogodili ga već. Kakav kill. Da sam ja probao u ovoj igrici. Šalim se, bre. To. Mi smo pobjedili, ljudi. Ako vam se svidio, postavite po neki like ili subscribe. Ako hoćete, šerite video i vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!